здесь? Никаких проблем нет. Очень хорошо приняли, очень добродушно, очень хорошо приняли. Очень нам нравится, все хорошо. Как вас зовут? Откуда вы? Я с Карабдакента, меня Райхан зовут. По всей России. Наши паломники, машаллах, духовно, алхамдулилlah, уже готовы. برادران ای هر یک گوشه و کنار بمیهد بسیارم هر یک برادری که آرزو و هوس دارم الله نصیبش میگردونه. بسیار نفرها خواهش کردین. اولا از همه احترامانه خواهش میکنم دست پیش برای پیشرفت کار ما یک لایک یک کامنتر را دریغ ندارین، چون که لایک کامنتر شما برای ما خیلی موتیواسیون میده. میندارم هر کسی که سخن ما را در زمین نمیمونه و قدر ما را میدونه. В сравнении с предыдущими, но предыдущим тоже особо не было там такого жалобы. Rahim Production. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوبات بودين. وطنا يجوز مشي ولا هذا علينا ديما راتبان ولا ساعة كان نجوم فتن ختموا فيديو كنين. گفتنیم که اگجونو همه هجومات سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ما اینا یا برآمدم اکم یونو گروپیو غامدود خدا را شکر الحمدلله خیلی بهتر شدم. اینا کرد اومدم نصیب ان شاء الله ایثار میگیرم. شفاش الله میتونه که سبب میشه بهترین هزار احمد باکی عبدالله کی از سخنهای بهترین میشه. سلامت باشین. هزار احمد اکجون آمود باشین. شما برادر جان شما میتونید برادر جان در هجومای ما نه اینکه فقط هجوم است کاستاپراف مانوال مساج بغیر زی مساج پراستاتیت دیگه همه نمودی مساج ها الحمدلله که هست برای فهمیدن شما در زیر نوار نمره ما وجود داره ان شاء الله بنویسین و با شما با اودی کلام میفرمایید. همه کسا خوش اومدین. نور دیده تاج سر. Проблемы здесь? Никаких проблем нет. Очень хорошо приняли, очень добродушно, очень хорошо приняли. Очень нам нравится, все хорошо. Как вас зовут? Откуда вы? Я с Карабдакента, меня Райхан зовут. السلام علیکم و رحمت الله. برادران امروز ما اینا از فرودگاه دمدی دوف سفر داریم و حج عمره نصیب باشد دعاگو باشه شرکت مسلم تور ان شاء الله. اکید لوار برادر عزیز امروز ان شاء الله سفر عمره داره در هر قسم دعا باشین اهل بیت چون ختم رحم برادر عزیز اکید لوار نماینده شرکت مسلم تور برادر عزیز مراجعه کن ان شاء الله اکمال در خدمتم خیلی که میبینین برادرها رجیستراسیون گذاشته هستن الحمدلله هر وقت میایم رسمون هم که تسهیل میکنیم ان شاء الله در خدمت برادرها. وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Сегодня, иншаллах, Muslim Tour, группа компания отправляет своих паломников после хаджа, первая умра, машаллах, по всей России. Наши паломники, машаллах, духовно, алхамдулилlah, уже готовы, подготовлены, машаллах, рады все и, иншаллах, готовятся. Сейчас приходит регистрация, иншаллах. Мы делаем дуа, иншаллах, да, Аллах Субхану ва Тааля нам всем, чтобы пусть Аллах примет нашу умру, иншаллах, и чтобы наше поколение будет, и чтобы больше и больше, иншаллах. И компании нашему желаем процветания и, иншаллах, чтобы больше любили нашу компанию и проходили через компанию. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. السلام علیکم دوستای گرامی، امیدواریم که صحت و خانواده هستید. دوستای گرامی اینا ما صبح سلامت رسیدیم در مکة الله هستیم. از مسجد الحرام با شما صحبت دارم. دوستان اینا برادران ای هر یک گوشه و کنار بمیهد بسیارم هر یک برادری که آرزو و هوس دارم الله نصیبش میگردونه همین خونه خدشه. دوستان اینا به یگان مشکلی بود هواشن بین هر عجایبات نه اونقدر گرم بهترین. دوستان اکو الله باز لایق دید ما اینا مهمانی
خانه شیرین الله. Можно еще улучшить в плане работы, в плане организации для Ну, поломки? здесь, альхамдулillah, сейчас в данный момент не могу в чем жаловаться. Все нормально, альхамдулillah. Ход, если так останется, хвала Всевышнему. Рады и довольны. В сравнении с предыдущими, ну, предыдущим тоже особо не было там такого жалобы. Но в этом году еще лучше, альхамдулillah. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедвор ҳастем танҳсияту хонавод ҳастен апаҳо модару бародарони азиз. худоро шукр ки навори навбатимаи федератсияи россия манзури шумо мегардад. соҳи саломат омадем боз аз пайи кору боро. имрӯз оиди ҳаҷи умра бисёр нафаро хоҳиш кардем. аввалан аз ҳамада эҳтиромона хоҳиш мекунам даст пешбар барои пешрафти кори мо як лайк як комментарияро дариқ надорем, чунки лайки комментарияи шумо барои мо хеле мотиватсия метавад. миннатдорам ҳар касе ки сухани моро дар замин намемона ва қадри моро медона. имрӯз барои ҳаҷи умра рафтан чӣ хеле ки дар навор диден акаи диловарҷон аллакай дар ҳаҷан, дар ҳаққи мо, дар ҳаққи шумо низ иншаалло дуогӯ ҳастанд ва дуо мекунанд. нафаре ки мо барои шумо тавсия додем барои ҳаҷи умра рафтан дӯстони азиз. барои чӣ мо литсоша хича ҳама чия буровардем ки пага агар як гап чав шава метонем гуфта метонем ки ҳами мардак буд, ҳами кора кард, ҳами пули ҳамира гирифт. чӣ хеле ки имрӯз чандин нафаро якум поток дар рафта буданд, абрад нагаштагӣ буданд, нашид рафта барои ҳаҷи фарзӣ маҳкам кардагӣ буданд. ина дуюмбора дар ҳамин рейси ҳам рафтанд дӯстони азиз. гуфтанд ки мо ба ҳамин фирма мерем пулмона соҳ саломат баргардонданд. барои шумо ҳам мегӯям бародарҷони азиз ки ба нави фирмаи акай диловар яъне муслим тур ки администратор дар ҳамуҷо ҳаст барои пешбарии кори шумо документатсияш тоғрӣ кардан ҳамаро ҳами акай диловарҷон мекунам. ҳозир дар ҳаҷай дута номероро меонам, якташ номерои ватсапа, якташ телефони зангӣ метонен занг занен бинен санҷен ҷои кораш дар куҷои метро марино торговый центр мариел дар ҳамуҷо дукон шай дар ҳамуҷо бо ҷои офиси ҳаҷшам гирифтагия бародаро кадомит ки боварӣ надорен шак шубҳа дорен бале шумо пули калон метен бирен аввал бинен хуб бинен бисанҷен баъд харидорӣ кунен. ҳозир ягон каса фаҳмида намешава баъзан вақт дар худ мо ҷавоб гуфта наметонем. мақсади мо чизай реклама кардан, мо ҷавобгӯ мешем дар кори кардаги мо бародаро. ба ҳамин хотир ҳамин одамро медонем мешиносем, авлодош хати рафтуомад дорем. барои шумо тавсия метем ки фирмаи хубаи беҳтаринаи соҳи саломат иншаалло мебарам миёратон. хаяка ягон чиз бекамбудӣ нестай. имрӯз ина дар насиби хичам буда дуюмбора ё сеюмбораи ҳаҷ рафтисаи худованд ҳамроҳи оилаш фарзандакош соҳи саломат нигаҳбоншон боша, худованд ҳаҷшона қабул куна, ҳамаи моро ба ҳамин орзу ва ҳавас мо расонад. ба худо орзуи ҳар як кадомон ҳар гоҳе ки мерем роӣ мекунем бисёртар хушҳол мешем ки дар байни ҳамин падару модари худмона бинем. медонам ки ҳамамон ғарибӣ омадан кор кардан ҳама ба ҳамин хотирай. лек дӯстони азиз, агар ки бурданӣ бошем барои падару модар наздикон хештаворора метавонед ки якай диловарда муроҷиат кунен. ҳамаи корша хушон мекунанд дӯстони азиз. агар ки дар москва бошед телефони зангаш мезанӣ, адресҳоро гап мезанӣ, маблағи муайянша долларай ба курси урусӣ ҳамрӯзара мебинанд, перевод мекунед бародарҷон рӯзи муайян падарай модарай бародартай хоҳартай апай касе боша набоша мерава. як чиз дигара ба сами шумо гузаронам. баъд пешай рафтан барои ҳаҷ рафтан бисёрот мегӯянд ки маълумот надорем, чӣ хел мекунем, чиро гуфтан дар кор. вақте ки шумо пула месупорен 15 рӯз пешай сафар ё 10 рӯз монда 5 рӯз мондада шуморо группаи ҳастай, группаи аммо ҳоҷионда группаи ҳоҷионда пайваст мекунем. фақат хитоне бародарони азиз дар ум медроен ай аввал мефаҳмонад кадом сурара аз ёд кардан дар кор дар куҷо бурай чира бугӯй ҳамаша ҳатто дар ҳаҷам рафти вақте гум шиде через ам группа ёфтан ҳама чиш осонай бародаро. ягон ҷои танқисӣ надорай. пешай рафтан шуморо тайёр мекунанд. махсус чизое ҳастае ки лабайкара дар куҷо бугӯй, дар куҷо чӣ кор кардан, дар масҷиди паёмбар мо чӣ ҳаракат намоз, ҳамаша дӯстони азиз хуб бу анами аҷоиб так барои шумо мефаҳмонанд беҳтар хубтар мешавад. дӯстони азиз иншаалло боварӣ дорам ки фирмаи рафтагӣ дар ҳаққи мо ҳам дуогӯ мешавед. нафарое ки орзу дорен худованд ҳамата ба орзутон барасонад. дӯстони азиз аллоҳ нигаҳбони мо шумо агар дасти дарда набинад я лайка дариқ надор. худованд нигаҳбони бародари азизам. ҷазакаллоҳу хайран.